Ano lakay? At damot din katulong dabiring akaaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalanggwad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Ada nga ron kwartada apagbayad na iti katulong. Adado lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon, Marta. Di ka man nagpaatiwain. Ado man nga ibagbag-amawn. Kagpay sumag. No kaya na kag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya ka matin. Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Jak mo't kaya't akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga roda nagasawa tatap na agkakampita. Saan mo't ta kontrabida ka mo't? Inkadlutaw tanay, malimanay. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga minan, di pa nagkapsot ko. Kan oray tiya amam, ado matan tirik-rik naan na. Kasla marigatan ako ngagtrabaho iti unag tibalay. Ikat di yo pilitan tiyag trabaho no di yo kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, aktawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok matkid di aman nakaawat ka, nasingpet ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Ala nga ron. Makamu kayo ngagsapol. Tanay, adda akat nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagloto iti kanan nyo. Kan mangilabay iti kawusyo kanitatang. Ay naiman nogutan dya anak talakay. Mangalata ka nun iti babaunan ta dito'y balay. Kunak tupay ka di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin nagpaatibon ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pa kibiyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo man iramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E din sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay nabaybayag daytaan. Dua tawanan tinapalabas. Isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala. Rumwara mga raw, tayo nakagsapol itagbali na katulaw. Tanay, marigatan ako nga agdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumutin taginan na. Aginan na kamutin nga agpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabay-bayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikitak iti inal daw. Isupay paggatang iti masapsapol diti balay. Di tayo panamnama amin ka ni Ronay, kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho ijay balay yun na Marta? Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad ka sa nungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana, ag-stay in when no stay out. Stay in latan, tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Ala nga rod, da kayo ti makaamu nana. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya? Kaano la itay daldalusam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun ko na iko tata. Kasta at imayat ababaunan,
alisto nga aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak betang. Apay dayjay. Kasla naapgad jay luto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusal jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inangir anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kwa na, ano? Mabainak met nga raw. Ta siyempre, damdamo na pa'y laeng agtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to ti mangibaga. Nangal-ala ka pa lang kami ni tibabaunan. Kabaalam mataglutaw. Laib-ibas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanogak nga ro din ngagtrabaho dito balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla ti lutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay day ti ko na. Pasensya nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayam imbagan niya. Kano natangkan ti karne ang analay nga tanay. Kurang tingay pa may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mat nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilyin nyo nga min mat Tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yung iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la iti linay dayjay. Husto mat ti kunak nana, ta inurasak mat, tano agluto ak ijay balay ni, saan mat akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana. Madinsa jay bagasyo. Sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaak-labasit, mabanog akadagusan. Ikatagi na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di magmakaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa tinapuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, Nanang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot laeng, sukatan nyon. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Nayunak sa laangan anak ko. Mabalain? Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyaw? Sana bali ata sano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ay kat ala makamu kayo. Napatag kayo kanyak nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mat sikatay sigod ababaunan ni Georgia? Ay, wala na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang swilduda kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang kao. Agbirbiro ka nga ron nana. Di mat nalaing kang aglutaw. Ay wala na. Kano siya tayo ayaban datong kaladapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok, ijay balay may balasang kaw. Agpaisaw? Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam, di na magkabailan taglutaw. Urag lutulat aramidam ijay balay. Ay kawan day talagayam. Kaano nana? Inton bigatan, ano kaya mo dyan ay? Itakit din ta sumurutak kada kayon nga gawid di balayo nana. Ay kawan mala, agkuyog tangarudan nga gawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito balay, wan. Nasaya at adan ka duhak nana. Wan, si kati para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw.
Ay, wala na. Nay, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan tanan ha. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damat gaya man babaunan nyo, mare. Aywan saan lamay sa duwada pay. Ha? Ne. Agasam man. Imbag man, tada pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulaangan. Tapno makaina na kami anaimbag. Ay katmayat, amare. Uray dya anak ko. Iso tinangibaga ang mga ala kami iti babaunan mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat di anak ko ngagtrabaho ak? Ay oray mo di anak mi No mabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ingamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod Kabalan na kanumaswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kasta mare. Ngam siyak. Maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ijay. Iso ano pumigsaak. Oray pagawida ko hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaunan may. Iso nga one problema kan kuana. Apay ngay asyap ti pabasulam. Si kamat tinangitin ang kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sos. Apay dagi dyan ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye dita. Gagangay na. Agap sa tupay katagapa. Dagitanto kat saan nga agkabkabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan ta mga nuag kinabilda. Natangsit ka gaya ma. Anay ko! Nay, ay, sos. Agapadan na talaga. Ay, agpinungutan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawatan na pigpig sakang amsyak. Mga lakay di sa nga timbaan tanumon kay sabwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayon, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan nak si ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, ati bagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga man. Anay ko, agram ka na. Ay, anay ko. Ay, naagtal na kayo man. Anya kayo matay. Husto na italkunak na. Di kang pinungot. Anay ka na. Di nakiraman na pungotan na. Tibok ka. Aglisi ka, tapno di ka may ramraman, nana. Timat. Anay. Papanawa mi dan. Nagpuna nga mi na mga lakay ti dua babaunan. Anay ko. Nakaramutan pa'y tirupak. Nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo matlaang dayta Agraraman ka kamay. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. May matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawan nyo. Agbati Dua kayaw, apumanaw. Awan, nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apumanaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmanehaw. Agsuro ak ngagdrive.
Isuro nak. Ay, saanan? Bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit? Basta, kayat ko ti maadaan iti lugan. Uray jay saglalakalaeng. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Amo na matandag maneho iti lugan da ito'y abakit. Papanam ko nak. Kwa, ijay ilay, nga madarurayag. Ay, umay ka kumalumugan nun. Agpaili ak matlaeng. Ay, sana, yung tadarurayag. Alaala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa rin talugan na nang tawan pangkastayaw. Ngay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Diyak kaya't kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamart. Napaay ka? Saan anapat ganti ki daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga ron. Nalaing mangagmanehon day di abiring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapo iti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agdal na ka mamag, karibala sasawam mag. Kat isumay, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day jabaket, iso akasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isuro nak tumang kiding agmaneho. Nalalaingak mo lama kasuro ang miso. Lungba ak to day dyan nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mutlat lugan mo nga imanihaw. Agraraman ka mag. Kadantulat taa. Makagatang ak to itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day dya abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan nyo baraw. Wala na. Sukatan mi man iti idakdakil. San kami ngaminin nga umanay? Ay sayang, nada kumakwartak gatang kun. Ay bagay yun na dyan nata, automatic na dyan, kung napintas pa Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mo. Ay, mabalin mo tana na. Ang down kayo nga roda. Sige, manungay ti down ko barok. Ano, mabalin ka numot hulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit, anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kung nga ron jay anak mo nga aguray pa'y day talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangina day jay tasikanhan nga rod. Sanay, gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nun nga min da jay. Sukatan da ta ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair jay Nay, apagiso, ni Rooney tumawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. At day bagamikan ka. At da kami naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Jay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni mabiit. Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawitin na kami na trabahador. Aniya! May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya! Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, iso dadagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata.
Kastamat kan ka, Barok. Nasaya at mat na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Una na, kayat kayo matamam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Taga-bangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Awan tata. Makiman-maneho aklang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manehaw. Saan mo nga ron ang mabukudan tikita mga agpaspasada? Adabos mau, akamingay mau. Uwan tata? Mala, mabiit lang niya. Tay nakmang isaga na iti merienda, Barok. Anya, madjinubyom ngay. Makiman-maneho laan. Ay, huwag nga rod, tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwa nga agpada kay istambay. Istambay da lang arudan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang iti sidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pa'y matkit ni makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka abak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta. Jak mo't kaya tagrigat itag nanayon, Sakit inaklon mo na dyan lalakay. Kat saan ba tabak nang? Nasingput mo't nga min, tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man gagat na amin agagat. No, padamot na marigrigat kan makipurpur diya laan. Awan serbi na Ado mo't tinagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamot ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagitak mo't ti kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay mo't lata abimak nang. Iso ano kayat mao ti saan tong agrigat. Pilyam ti pakiasawaam. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan aso to. Awan matlat aramidak dito balay. Alang arod, agrobot ka, tay kuyog ka. Sikat ti para sukli ti pasahero. Ay, kauwan day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak soto. Nay, ada matlitsong manaw. Nangalaam di tabakat. Insang putmut ni Mia. Ginatang kanu jay nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan At damot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na jay paspasada na tamabalbalin pa'y. Hanggang makipaspasada matlaan. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagag kan nasingput. Ay, oray sana nasingput nitaan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, adaw ti kwartana, nga oray agsiksik kawil tulaag. Dito iti balay Mia. Ala, sumrakan. Ha? Dahito iti balayo, soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na. Basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Nagiti dadakkel ko. Kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito, soto? Yan, anay min ti bagbagi mi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaed da dito balay. Ay, kasta aya? Narigat ti panagbiag mi, Mia. Pasensyakan, ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ay, kwa, uray, agawid ak mo lang dagos gayam, tanda gayam aramidak iti balay, soto. Ne,
kunak man namang rabi ka pa dito eh. Saanan, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid ako. No kasano ti kinapobre tayo. Napupobre mamagaya mandasuto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wen tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ha? Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? Katanya nga road, talaga kasta aw-awatim latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, kasla nagrigat ti maikamang itipada ang marigrigat nanang. Ha? Tapay mo. Nasing po laki di. No awan bisyo na, kan na parabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw nasingput dangam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko, awan serbina. Kat agtinulong kayong agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasa tanak ko. Ay, makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan? Ay ayatak makidi ang jengarod istado ti panagbiag dat agbalbalin alapod nanang. Medyo alanganan no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya? Napanalmanan jay anak mo, bakit? Dinagasmat manan jay nobyo na. Inkuyog namanan ang nagpasada. Intun kuan nasikugan. Katagkasarda ko mga minan Madlaw mo't anasingput jay nobyo na. Anyat ang no agin sisingput laan. Kuna na ngamin na 50-50 iti panagayat na iti dahi alalakay. Hanggang sumursurot matlatang amin kan kuana. Jak korsonada na dya para kan kuana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakat agpamarang. Siyempre, agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaang. Hanggang no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kunang tikasta tamadlaw adi mo kayat day di alalaki para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramiden ta dito'y soto. Pasok atak tipilid to'y lugan, Mia. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lata, pare. Agsukatak man itipilid. Wala. Adamat na pintas adayaga kaduam. Ay, wan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka, pare. Nakajakpat ka. Wana, pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi dyan, pare. Adda tugawi dyan unag. Agya manak, pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka dyan. Pangur-urayan tayo ti pasok kata kapilid. Kan inakpid kumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat meten ni Soto. Takaskin ka tinagbali na nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Ti akin kukwa iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Siyak mo't ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam da ito pagtagilakman? Saan ka la trabahador dito'y? Kukwak na ito'y. Saan na madlaw asak ti bus na dito'y. Ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan na madlawan niya. Ta saan ak ngamin na palangguan. Tuwan nga rod. Ti amok ka trabahador ka dito'y. Ngamsi ka magayam takin kukwa. Aywan, mabali na maalat ti cellphone number mo. Ha? Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka.
Tanuan na kaya't ko adamagan ka ni Pare Soto. Kaya't jak makontak. Sikat di kontakak, ading. Sige awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig, ading. Mang Manuel, kung namlatan kanyak. Di mo kumanibagbaga ka ni Pare Soto. Ngayon mo tinumber mo kanyak, wen? Tamangan no sa balit ti panunutin na. Uwan Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang wamiya. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan. Gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak, kaya lang kay iti katulong yun dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugit a balay? Idisuman pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat. Di ka pa'y makaluton. Sige tagdigos akon, adda papanak nanang. Papanamanan. Adda saraka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasin narak na. Ha? Saan, nana? Diyak nga rin makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lod ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Diyak makontak. Agyaman na, tadinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Diyak ngamin kaya't agumura ka kanyak, Manuel. Agyaman na, dinak pinarigat. Inaklon na kadagos. Sorry no inarem ka nga oray amok ang nobya na ka ni Soto. Okay lang, taalanganan ak mo ilakan kwa na, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kan kwa na. Ha? Talaga? Wan. Ay, pudno nga damot panagayat ko kan kwa na ngam. Sikat ti kayat ko apaki asawaan, Manuel. Oh, naggasatak matan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apaki asawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ang naimbag ken kuana. Ne, apay nga yasina matan ti ibagbagam Mia. Anyat nagbasolaken ka, apay yasina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitag ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom na ita. Di mo't addan plano tang agkalaysa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kaya't kunti makisinakan ka. Kat pa nga asim di na kong dagulitan. Tad adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia. Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. Ha? Nay, kasinsina yung di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kawan Di kay ka di madanagan, taadayo na saysaya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit iti sentro, nanang, tatang. Dakkel di pwesto na ijay. Uwe, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang ti panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba ang saan na masapol ngay bagak. Ta jak kayat agpalpalangguad kunak manen. Anyamot day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan kankwana, anak ka. Uwan nanang,
Ni Manuel ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amok ang nagpasulak iti anak yun, nana. Ngam, apay ang arambit na tikastoy kanyak. Ala, pasensya kan, Barok. Ngam masapul nga awatem tigasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidak. Ngam, awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutam laengen asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Agawidem laytaan. Aklonan na tigasat na Tadi dangarod kaya tay. Ipilit na katibagi na iti anak taan. Ay. Nana, agawid ak ngarodan. Sana pale. Tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamu akon ti rason no apay asinin na anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbilang nga makwarta, Soto. Nakitay nabayagan nga inururnong ko, nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak nga agnegosyo. Agnegosyo? Wan, nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta ada kwarta ang maaramat. Ay kaun nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Ada magkayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo, anak ko. Di mo na ayayan tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta mamot, Manuel. Adala ko magatanga. Anyat gatangam, tasakong timang gatang. Anyamatan, manipod nagasawa ta, di nakpainig ka na pulo si ti kwarta. Sana balya, libre mo't tikan kanam di ti balay. Libre amin. Ang matipid mo't ti makan, kan man manungag si data iti naimas. Talaga kasta, tanay. Adukan nga ron, ti bibiyagak di ti balay. Apay nga minapatidag iti kakabsat kan kakaanak ka madada ditoy. Isuda mo't ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Ano ibagbagata asawa, Manong? No adda reklamo na, papanawo mo dito'y balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo, tanay, aldawan. Umayak mo't, Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaang ditoy. Oy, pare Soto, kumusta? Long time no see, Wan pare, tanay, bisya kiti kalabos sa tawtawen. Umayak man agpasukat iti pilid tilugan ko. Lukan mo na ito'y? Wow, nagpintas Agyaman pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti merian. Ni, Soto! Wan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek tiyagkin daw iti pasensya gapo iti napasamak iti kalabas. Amok anasakit tinakam mo kada kami nangro na kanyak. Nalipata ko na dya pare. Nakamubunak mo ten. Saan nagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta, kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko, napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti siyap na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na padakil na, kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbagpay ko day dya at tao. Nay, apay akasta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunak no na nama ay tibiyag ko ijay. Ngam saan matgayam. Anya? Kasano, nagadumot ti bibiyagan na. Iso ang matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat anusam ta iso ka nga ron ti pinilim.
Ti importante, saan nakaakab-kabila na nakaw? Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na, tijak maanusan no daduma nanang. Kuripot talaga. Kunaklan o asino ta kinlugan iti agpasukat iti pilid, si Kamagayam Soto. Wan Mia, awan nila kay mo? At daytay nga madala na panan nabiit. Apay sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod, ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awan pa'y lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samot ti asawam. Anya bak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado nga agpay sulako mi apilpilit ditoy. Nga mawamulugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsinsinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tama pa na kon, Mia. Sige Kat agyaman kami manan, Soto. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itabak at lusing. Tila sasawam manin, bakit maturog ka kadilatan? Apay, di ka pala na iruam. Kan ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon nga ay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saanan na? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday ta ka manin puring. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babae. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagiti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman ka kiti tawan madi arikrik naam. Akas kadagiti makipilpila di ta nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kwa na. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung tunbigatan ti mga sikaso kadagiti nakapila di tarwar. Kaasi damat no agsubli daman ninton bigat anak ko. Sapay nagadayo ti paggapuan da. Kat talaga akas taa. Sumipngetan. Inton kon adaman pa kasarsaritaan yon kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw kumot daytan nanang. Sa anapulos sa mapmapan iti balay. Kano lumabas dita sango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod, ngam baybayam, di mo'y kaskaso. Basta saan laki ding agkabil. Hanyat orasan, apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manin puring. Bumakitin ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta? Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Kaslapay lakin si ti panagkita yu kanyak. Amok mater aramidak. Amok pa'y no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glinda, bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Diyak pa'y kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad kadataan ng paadal kan kwa na. Oray matikas ka pa nagpampanunot maun pureng. Malaglinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Nabsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko, takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimuar ni Glinda iti silid na, bakit? Kat no itay ko pa'y ngay ayaban, di nakmat ikaskaso. Amangan no nasakit tinakam nakin kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawon mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamay ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso ti agdesisyon para iti bagbagi na.
Nay, si kamot gayam, lare, barawk. Nay, bagang orasyo, tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita, kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay, Kate, agyaman nakabarawk. Umulag ka pa'y Saan tata, taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak, kasta aya. Naimbag nga raw, tasak tinaranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng, sigurado, adi naawatan da ito impadigom. Wan nga raw tata, nadlaw ko akasla kagurgura na kami ni nanapureng. Awan mo't ammo mi abasol mikan ko na. Ay, di mo ikaskaso dyan asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na dyan abakat kaninanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispinsa kada kayo nga agina. Lare barok. Na, apay akasla sa bali ti raman to'y masida lakay. Ay, saus. Apay alino katam na ita. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napanglis na itan bakit. Anya? Oh, na ita suman ti kanam. Kanda gito yung nakaluban dito'y amakan. Tanay, mabisina ko na yan. Ay, nabanugak arimwar. Nagimas mat na ito asumanan. Sige, mangan ka lang. Bakit? Ibusam na ita, taamangan no, mabanglas. Mayat titimpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Ang nangalam di tayo, agda nagisursur ang naglakaw. Saan alako na ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Ay, apay nga itala nga imbagam ngay. Kahit apay aya. Maan, ano ko ma? Linuto ka na ni Lusing na ita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ay, tal na ka man matpuring. Si makit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan man? Nene, aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Ha? Di munto mga min imbagaad agos no asino tinangtad iti da itoy. Anya ngay, agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumpatang kinaramid mo kanya. Ni nanapuring da dyan, nanang. Napa yun, hanyat mapaspasamak kang kuana. Si bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at raon. Kinamudan nak, Luseng. Ha? Mapit lang nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangan nyo ti panagsasauyo nana. Tapang madakas ti kastani bagbagayo. Kat pudnumat ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Simbakit ti tiyan ko. Kalutluto lang din tadmi kada kayo nana. Amang ano da sa bali akinnan nyo. Ti konamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan na manggagamot ti inak nana? Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito'y nga umay ang paagas kin ni Bakit Luseng. Di yu patpatyan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga ulodan ka ayaway. Kita ka man langan. Pasensyakan lari barawk. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga daguran ni nanapuring kada kami, tata. Jak amo no niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidon mi kan kuana, tata. Di kalaag baig iti kastangar aramidam. Kitaam, kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan Luseng. Kat mayat ano kasta. Agruam day di alusing. Agpay suma ngamin namang gagamod. Saan atila ipagpabasol mao? Di siguro kinan mo anabangles amasida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta, ta mabalinda ka nga idaram iti kastangar aramidam. Idarumdak di darumdak. Sanak amabutang, sangwak aida. Apaya kasta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim. Kaya't mo takuyugan kang agpa-check up.
Itaam man talang pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na, nanang? Madanaga na kiti kasta lang Okay, aglaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa'y laang, nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iye bangkag. At damat linutok apamigat kan pangal daw ditan. Agin anakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kaslaad darikrik naan na. Ngam di namot kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tang ipakita kan ni Lusay. Sanan, amangan no kumaro ti rikrik naan na. No di na kayat ti agpa-check up, di nilusing laangan ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up, ta amangan no anya dayjayain. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Itay pa'y ladamdam agak, ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak ka. Asinaw ti amatisikog mo. Pagkawananda ko, ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanya, tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya? No kasta, agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya laangan ti sawan dagiti tattao. Di ka ngamin nagan-anad, gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakay. Anya nga raw, adaditan, aklunan tan atigasat ta anak mau. Sinalbag kit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timutin anak tati tupikuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y lati pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idaba kain. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makaamumutin ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit nga raon. Kaasimay. Nangrunakit masikaw. Kaasaya talaga. Pagan anum atulungan ti garangganjang a babae, saan ngagpampanunot? Nakapas ngay kan, anak ka. Ayan ni nanang ngay, tatang. Anday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka na. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti purwana. Noan niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apawk. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo kumay. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak. Umadayo kami iti anak ko. Anya? Papanan niyo ko ma. Kan pangalaan niyo iti kwarta abus-busin niya uno bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkariya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Agad nasayat nga rod. Ano kasta anak ka? Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasit ti anak mo? Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan nyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumot laeng kada kayo.
Anya batan anak gringkor. Di pa yun makainanaan na saya at ti tao. Ay, pasensya kayo, nanang. Jak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby, tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tumang amin, Glenda. Darasudos kang amin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam, tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon, ananang. Pasensya. Makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumikada kami anak ko. Diyak kaya't adumakkel ti anak ko akas di titrato ni nanang kada kami, tatang. Madlaw ngamin nakagurguran na ti anak ko. Ay na, diyak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di isa mawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko, tatang. Tulungan na kami kanu ti ama ti anak ko. Nakita anak ko. Di kan magsinubyan kan kuwana dan asawa na. Wen, tatang. Nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinubyan kan kuwana. Ne, apayakas lang na ulimok to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan na Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka data. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Masol mo dahi tao. Dahi tantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga raw ti anak ta. Ha? Malmaldayak di tao. Nasakit tinakam kaw iti papanawon ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pa'y maturog di tao. Papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Tay jayak pa'y nga umyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, makaamu kamot iti biyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y palay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan kanas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduana. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Macardo. Ngun nga rod nanang. Nadamag ko apimanaw da Glendan apaman anak kapas ngay. Ni matatakardo. Agnanaad kanon iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay sa ni Puring dita. Ngun nanang. Diyak mo't makitkita nga minarumwar. Agin lalabasak man nubigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo Tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tanumapanak ijay bangkag. Irana na ti mapanag sakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti yumay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yaga kiti meriendam. Di kagdanag. Kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amok asaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal kulaang day chay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga gin-ginura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day awan gurakan ka.
Si kalaang ti manggurgura kanyak. Idi dayta, saan itan kakalusing? Ay, mayat nga rodano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpenem agura ken apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaisula unay dayta, kaka. Kardulakay, alamot na. Agawid tan ijay balay. Nagrigatag may maysa. Pasensyakan puring. Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no andaki jay. Isa dituyak pa lang kalapaw ng agnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaid ang taglenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alaan, agawid kan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manawa kitay. Amangan mo't no na nakastrak ngagtatakaw. Ay, sus. Tatang! Ha? Nagagkenda anak ko. Anak! Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak kao. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, glenda anak ko. Agyaman nakta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidag ngagmaymay sa dito'y. Kasla ak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko, maanak ko. Siyak ti rason no apay apimanaw kayo iti apo ko, me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yo kanyak. Anak ko, di mo ipampanaw ti apo ko, me, Pangaasim ko, ma. Wen, nanang. Kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yo. Nagswildo ka ni Dwen. Wayne, ngam awan maitid ka. Tagim mata nga kitibado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarek. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat kunam kadakwada at dadakkel sa tisweldo na giti asawa da. Wen nga ron, pasig nga da iti abroad na giti asawa na giti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyat kaya't masawan pag-abroadan na. Kat no adagundaway mo, di gammatam. Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa no mabalin di da palubusan nagiti asawa dang agabroad. Ngam si kamutan. Kas labugan na mo dito'y balayan. Ay na, di nakalangamin maawatan bakit? Para motlay ti panagasensuta ti pampanunuto. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba ilan na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't Nagrigat ti trabaho iji abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya manariga at nga maapay abaunan nak nga agabroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda yun, tengatang ko'y tibado kan sapatos ka. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ka, isa nangina. Dayta ngamin katimadikan ka. Mahilig kay ti branded ka nangina kagawaan. Kunang malanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasam man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Ganto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abaro? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day taasuot ka. naa. Saan matamasapol ang nangina ti balor ti maisuot a gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siyak tupay. Pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No, sika taawan, amom ka nagiti branded na gamgamit. Ay, pakitak man nagiti naglalastong akatrabahwak.
Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na di abroad ti asawa, makagata nga kiti kastoy. Sa bagay, siguro nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan na gijay daduma. Isa masapol nga agpabaruak mag. Ay, tsaka mo kan kay Edwin. Imbes a dagita anak mo ti una mapanunutan, saan mo? Kat pampanunutak mo ti da. Di nakla maawatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na gijay katrabahwak ta naglalastog da. Palangguad da. Ta pinanginaan mo ta iti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't na ito. Ay, daytoy. Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samat, ti sweldo nila kay mo iti trabaho na? Medyo. Ngam awan lat hilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a practical day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan Kasta aya? Natapukan mo tanto sapatos ko. Natapukan na. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ay, wala. Ginatang ko man Mall. Sana nakasail. Ginatang kulat na na. Aya, nanginaaday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Nakulang mo't gayam ito gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan. Anyan. Ni, pating sapay tabadom. Kagat-gatang mo. Well, Lota. Branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakkel day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Wala. Pati mo't gayam to'y pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na. Ay, natapukan. Just kay. Pati ta pantalon mo? Barbaro? Ay, nadlaw mo mo't gayam. Wala. Tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam man day ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Edwin. Ay, ikat talaga kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adya abroad di asawa. Kabaalak mo ti gumatang iti nginginaan Narigat mo, nagpaudi tayo, Lota. Nala, mangantan Edwin. Anusan tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit nagitiw bingay, nangandan. Wen, pinakan ko iday tayan. Apay, awan sa bali ang may luto ijaref amasida. Itlog mo la kanayon ng tilot-lutwang bakan. Ay kat kapilitan tapno manay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tanay, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon nawan trabahok di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutak to iti pag-sideline ak bakit. Umdas ko mamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya si daan tayo. Makapasyar tayo pa no dagduma. Kan makapangan tayo itirwar kadag iti anak ta no ammum tagimped. Nagngingi na ngamin ti gatgata nga magamit mo. Tunggal agsweldo ka, idiritsom nga igatang itagka kang hinagamit. Apay di ka makabado ay iti saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na iruwang bakit. Kun may mayatom ti kasta agam ti agbisbisyo ak. Ay na parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita ak iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaol. Nala, manganta nga rodan. At idugman na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Kwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldo ak. Nay, apay man ti kwarta aya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo.
Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Nagnginamot ngamin ti gagatangan antay. Kan igatanga ko may tikawas na kita anak ko, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasig adaan na iti usaran da. Mano ti otangam. Ure 10,000 ano adda antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ure 5,000 nga rod ta bumulod akton iti sa balay. No 5,000, wan mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay kunam, paggatang mo iti kawas na kita anak mo. Nagdakalan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado antay. Kan sapatos damit na. Anda ngamin masunga da paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan na pinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya itibado day taapaskan. Saan mo't kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abak nang. Apay, masapol aya nga agpamarang ka abak nang. Numat ngamin makita da alalakan ti bado kat isi-isiyan da ka. Apay, iso da lang ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kami nga umay? No igatangan pa ilan dagiti anak ta itinangin na akawis kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud ta nagatang kon. Nagito'y man na Ay na, oo na yan. Dagitan saman dagiti nagnginginan. Akit man ano ko ma? Ingatangan ka matitibadom tapno di kan to agla nga akasla nakakaasi. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala kanya Auntie Angela Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya kamatan Edwin. Yutangan pa yan ti gatang mo itinagngingay na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man kat dito ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida reta. Ala, ipadas mo, tanobas sik. Mabalin nga isukat. Inted mo la kuman kanyak ti 2,000. Tapaggatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tenlak-aman ka pa nga ingatangan. Alan, isuot mo kiding. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay-paylaan. Adamot trabahom diti pagilyan tayaw. Dua kayo mo't ngagtrab-trabahaw iti asawam. Ay, madanaganak nga min tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yu kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya? Maramid na pa'y kati umutangan Gapula ang itagkakangina abadbado. Na, adan putot na ngam di na pala amaw ti agpraktikal. Suruan na ti agpraktikal ata na adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod atatang. Day tati pagdanagak. Isong agabrodak man langan. Ay, panagrik kat single mamak. Tasisyak mo tagas-gasto si Jabalay. Kan iti masapsapol lagi ta anak mi. Nakaslawang mo't pakibiyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag kong agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay, woy, tanay. Saan kano amapnak iti sweldo na ditoy? Kaya't natin makaurno nga dagos. No syakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati asweldo may. Tanay, nagngingina mat ti magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yu, Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyar yu, kan shopping yu, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano pa nagtipid ti aramidin may. Talagang awan mabatbati, Lota. Isa baybayak no talaga akayat na ti agabroad. Palubusak apay kita sa anin nga.
Naimbag nga oras nyo, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwan ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Ada basitoon na. Tapno, ada mo't serbila nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagitang suot mo, insan. Umutang ka? Kasla silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit kibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik, insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Nginginaan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Nginginaan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro na kakastati susuot ko, insan. Sa anak kami ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di kumaati ang putang. Tapasig ang nginginaan dagiti suot mo, insan. Alan na, insan. Bayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay, insan. Tapag-abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alam, mabiit lang nga rod, insan. Basta bayadam mo ilang nga dagos, ha? Tani, matil-til dagi jay mulak, nujak maabunuan. Edwin, imayak ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Kwa? Nagsweldo ak. Ngam imbayad ko mo iti utang ko. Pasensya kayo nantay. Apay nga yakas tamo ta ka na yun ti bagbagamon, Barok. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na ya, ante. Manumod la ta 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma, tada pa'y 20,000 pesos. Ay, dakkel mo taba, nagdayta 5,000 kanya kun, Edwin. Adda na ka isang ratan da dya kwarta. Problema nga ro, dante. Tano agsweldo ag diritso iti utang. Ninakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido ak. Aguray ka. Sapatos mo amin day takarga ti syurakyo? Oo, nante. Na, agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napunno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online ti daduma, ante. Naggapumot iti abroad ti daduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw samo ngamin agumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak dita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na dituya na nakaw. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na mo tayo tinagot utang. Nagdalakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka nakaw. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. Adra kang aminay na namnamain na amang bayad kadagijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo tandagiti utang na. Bayadan na ati utang na. Di nakiramraman dita. Wala, sigurado ngagpakaasi dayjay kan ka anak kaw. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmatgadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apay Edwin, anya ti bagam? Agyaman at sinong bata mong tawag ko, may rapakit. Kwa, damagat la kumano nagsweldukan. Ay, una, apay aya. Kwa, apay, di ka kadipay agpawit, bakit? Ay, pasensya ka Edwin, ngam nagpawitak man. Sana si kati pagpawitak iti kwarta.
Tadyak maitalagkan ka. Ni tatang ti pangipaw-paw ita kiti kwarta para kadagiti anak ta. At damat dagiti anak ta je balayda. Ni, apay ngay akasta. Siyak ti asawa mga sa bali, ti pawitam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya kidwen. Bayam nga ije balayda tatang ti pagnadanda. Naimbag ijay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir ngamin ang itagsing-singir kanya. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ko. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirikat kan ginawa. Tarutam! Ha? No utang mo bayadam. Dinak maniramraman. Para kadagiti anak ta no ape nagaprodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi amayra. Kasla sa anak mo't nga asawa iti kasta panagsasaom. No kayat mo ti makabayad na dagos iti utang mo tuladan na ka. Agabrod ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka... Ay no. Sige sige. Tadyak kaya tagsao iti pakabasulak. Bye. No kasta, agresign kan, Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nak matulungan di asawa kamang bayad ka dagi jay. Inung-ung tanakit din. Uray asino mat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na naiwaras ti utang mo. Ngam, papanam nga ruden ngay no agresign kan? Agap aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho iti balasiw taaw. Tulungan nak man iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya kan nga mawan maitad ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalagkukan ka no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ko. Kagiskitar ka. Problema mo dayta na. Hindi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kitibas awanin tad mo. Isungagbayin ka kumamot ha. Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pakibiyangan ti sweldok ta para kadalitan nak ta dayjay. Di nak obligaan, ta di ka inobliga iti siyak ti nagabroad. ikasarkon ni Susan tatang. Ay kat, andakin ka dayta anak kau. No kap na kanyon ti tungkal maysa. Nakayaw ti masuraw. Uwan tatang. Masapula may kasarkon tinobyak ta amangan no maagaw ti sabalay. Ay, di mon paluspusan na jay. Ta nakapimpintas sa balasang. Tapno amom na riyaw. Apalan da ka na iti kakasinsin mo abaak. Nagswerte ka kanaw ta kinayat na ka tinapintas ken seksi a balasang. Nagtayag pa'y ababay. Apay, andat na may anangaram kan kuana. Apaya kinayat na ka. Unay kayo matantatang. Kaslawan believe you diti anak yo Gwapo akmat. Apay nalaadak aya amay dilig ka ni Susan. Ay, sa bagay. Oo na. Medyo nataer ka mudkit day anak kau. Ang mas daawak lata. Noon yat kinayat nakin ka. Kat saan ka mo't apak na? Ay kat talaga kasta. At da siguro mo't na idumduma karismak a kinayat na kanyak. Depende nga men iti karisma da ita tatang. At da ko mamot mangayat kanyak akas ka ni Susan kapintas anak kau. Ha? Apay kayat siya manan ti mga sawa tatang. Wen ko mga round. Naggarigat mo ti lumakay nga awan katakunay-nay na. Nagrunay tata addan nobyam. Mga sawa kan taon. Siyempre, addan ton bukod mo a pamilya. Isa kasapulak ti kadwa anak kau. Ket ure addan ton asawak, di kay mo't mabali na baybayan tatang. Basta kayat kau ti mga sawa anak kau. Isong agsapulak man mo't iti asawaag. Gamtay ko mamot na pintas akas iti nobyam ti matumpungak.
Wano, ada pa'y balasang akam sa tinubiam. Ha? Anda ka kabsar na ngam naasawaan damat amin ang. Ay, sayang nga ron ano kasta. Baak nga antina ang tiyad datatang. Ha? Napintas. Wan mat. Uray bakitan ngam napintas. Asino nga antina na ita? Nakit-kitak nga taan? Diya ka mo ah. Ngam ex-abroad da diya tatang. Nabayagan na nag-forgod dito Pilipinas. Nabayag ang nagtrabaho iti abroad. Inton bigatan ti kasarta Susan, my love. Naragsak ka ka rin. Launay, Antario. Si Kangay. Ay na, siya kung ti kararagsakan alalaki dito irabaw ti daga. Gamin, kasken ka ti agbalin nga asawak. Ado nga ron ti mapapal kanyak. Uri ni tatang apalan nak. Tanapintas ka no ti agbalin nga asawak. Aniya? Isa nagasatakin ka, Susan, my love. Basta dagiti karim di mo liplipatan. Uy, la. Pagbalinan kanto a senyorita iti denak. Di kanto agrigat Apolos. Di kanto agbannog. Ken ited ko amin na masapsapol mo. Sapay ko tasan to nga itayab ti kali dagita akarim kanyak, Dario. Si Kagayam, ti ibagbaga ti anak ko nga ikit ni Susan, kabsat. Ha? Ay, uwan, kapsat. Abalayan gayam, taka nakak tinasawa ti anak mo. Mabalinlat ta. Ang anya ka ni tainagan mon, adeng. Siyak ni Marlene. Wow! Nagpintas anagan. Kasmat lay ti kapintas mo, ading Marlene. Siyak gayam ni Mundo. Nice meeting you, Mang Mundo. Agkaabay lang ti barangay tayaw. Ngam itakala makita, Marlene. Nabayagak ngamin ijay abroad, abalayan. Mabalinta ka na iti agsala, ta pagis-istoryaan ta. Ha? Ay, katuan Manong Mundo. Nalpasan ti kasarta, Susan, my love. Dito ita pala balay ni tatang agnad, ta awan pa'y matbukod ta balay. Kagwan, Dario. Aywan, makasidsida akiti bulalo. Agluto ka man, iso ti pangaldawan tayo. Sige, my love. Arigla daw. Ngam inak pa'y gumatang iji-ili iti lutwak abulalo Sana balit, asidag mo. Mabiitak lang, my love. Sige, tay turog ko pa'y nga ron. Huston to no nakaluto kan, anya. Di nakririingan di ka pa'y nakaluto, wan. Riingan naktulatan no pananganan. Makapaikaw amat manang. Awanan ni Susan aka nakak dito'y balay. Inyawid ni Daryong asawa na. Ay, wan nga rod Marlene. Oray siyak nga rod. Maikawa akmat. Ay, biglaan mo nga mintipan na asawa na. Ngam nadlaw ko man anasingpat di asawa na manang. Saan unay anataer, ngam kasla nasingpat. Ay talaga anasingpat day jay, kabagis. Anwam nga tigwapo no barumbado mo. No kadagituyan na panawan. Saanan nga uso day tagwapo partner. No lakit di ta nasingpat kan responsable. Awan problema. Wana, uray siyak mata. Jakit kita unti lang. Uray na laad, basta napintas ti ukali na. Wana, saan ka mo ta mabsog dita? Mabsog ka nga rod amang ming latan iti gwapo partner mo. Nga uray awang magkarga ta tiyan mo. Right. Si kamot kag lablabada riyaw. Apay awan trabaho mita. Anda tatang. Ngam nasapa pa'y mo. Labaak pa'y ti kawasmi ka ni Susan, tanay. Naurnong gaya man ti murang may.
Apay jay asawam ngay. Isot si paglabaam Aldaw tang no makaring na dyan atang. Di yung riringan ta mga no madisturbaw. Nga raw. Nagladaw nga agririay. Pangal daw to no agriay. Alas 11, wano alas 12 nga agririay. Wanta lang. Kas dati nakairwaman na apa nagriay. Apay ngaya kas gay. Kan manipod nagdinakayaw. Jak pa'y napuutan ang naginaw kan naglutaw. Si kamot amin ti mga aramid ka nagita anak ka. Wain ta pasit amin na iti karik day takin kwa na tatang. Ha? Karim nga. Karik nga agbalin na si